Evo ti ga nam, i Novca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin. Amin, amin, amin. Za one koji ne znaju, glogom kroz srce ubijaju se besmrtna bića poput vampira ili... Danas na demonstracijama ispred muzeja 25. maj kako bi još jednom zatražili da se posmrtni ostaci Josipa Broza Tita iz memorijalnog centra prenesu u njegovo rodno mjesto Kumrovec, a centar pretvori u rekreacijsko-turistički kompleks. Svi kao žive u sapunici španskoj, svi su šlika, svi glume neko ludilo, i sve tuđe bolje, važi pravilo. U toku je velika akcija uništavanja korovske biljke ambrozije. Građani su prošli obuku i čupaju ambroziju iz korena u fazi kad još nije počela da cveta. Organizovano uništavanje tog korova trajeće do septembra, a efekte akcije pokazat će merač koji je postavljen na zgradi opštine.